Kublesibun parlok baro yapi ki baju pet ya ki video ki bawan link ba kini ke channel ki jat sengi. Ha kini ke video ini ngau ya khana lengkon Syapang Narendra Modi ubalong menteri rang bado kari India jungi. Angit bon nap deng jong pi pili juyo ngau Syapang jong u. Ya ke jing im ke jong u bat ya ke jing yat lenti ke jong u. Narendra Modi udai urusan hima bapaunam ki India. Ubalong ru menteri rang bado bakhat sao kari India. Ubalabat ia kesuki menteri rang ba nadu senam arah khat sao. Yau Narendra Modi lakha habat nagar kabahap Hamisana district kabahap apo kajela Gujarat kementah. Lakha yau haka khat nyo trik ubnai bakhandai jong kesnam kaknai pak sanpau. Kekerteng bapura jong Narendra Modi kadai Narendra Damodardas Modi. Ukpa Narendra Modi udai Damodardas Molshan Modi bat kami ke jong u kadai ke Hiraben Modi. Udai ukun balai nap dengin rungut kispara. Narendra Modi ula pendap ia ke higher secondary nabat nakar hakas nam ka kandai spa andru penyo. Ula pendap ia ke graduation na Delhi University haka subject political science. Ling ba ka distance learning. Haus nam ka kandai spa nyo puprah. Bat la pendap ya ka master degree haka subject political science na Gujarat University haka snam ka kandai spa propulai. Modi wan na kalong yeng long sem baduk haka bau kpa jong u udai unong disha haka station general habet naka. Modi uju yarap yo kpa jong u ubo judisha station general habet nakar. Uhap ruban mi na school hakapor bakaral kapoy station hakapor men step bat chan miet. Hadin Modi ula play la ka jong kadukan syah rangkat po on man jong u. Modi udai ubreu ubala donlok tangba uklam yasa rangkat syu mentala bun senam. Kalok Narendra Modi kadai ka Jashodaben Shimanlal Modi. Kabadai ka noi ka school bala syong thaj. La syu penyabu yo Modi bat kalok jong u nado bakidang rin. Ka Jashodaben kalau ong ba kalau pelut por tang kumbalai benai na kalai senam haswa ba kanya klat bat Modi. Modi uklam yok kun lani don kun rengti. Modi udai na kanyam Hindu bat udai ru unong yalam Bashir Raham kaseng nyam Hindu ka pengitip kum ka RSS. Modi ula ino yala ka yeng kasem mar sendap ya ka high school namar ka jing pen ye syong kha khna bat ka Jashodaben Shimanlal Modi. Ha ka baula ya klat no. Modi ula ya keleng-keleng kari India. Kumba arsnam ban nejmo sibun ki jaka ban pen priang ya ka jingit yam Hindu haswa bon wan pai su Gujarat. Ha kasnam ka knais pa nyupwei ula klalong unong trai bapura kaseng RSS ha ka por ka badang don ka state emergency ha paro kuwei gari ha kasnam ka knais pa nyupsan. Modi ulah hapan pedre. Namara katai kasnam ka RSS ru kadai kawai na kiseng kabal Syaban na ki kenrum kenram ibayedai ba ka jinglong Prime Minister ke Indira Gandhi. Hadin ulah rung sya kaseng BJP ha kasnam ka knais pa propusan. Bat ulah bat yashibun ki kam hapo ka parti. Bat ha kasnam arjarway ulah kiu sya kekerdan kum u General Secretary kaseng. Ulah syatung kum Chief Minister ke Gujarat hakasnam arjarway haka jaka uke Shubhai Patel nagadau kajing stom kajong u. Hadin Modi ula syajit kum unong mi khmat sebagai assembly bat long kum Chief Minister ke Gujarat dan hadu snam arjakat sao hadu laitem. Modi ula mi khmat na Varanasi Lok Sabha constituency kum MP bat syajir ru kum Prime Minister bakat sao kari India. Arsin kata ke election sya ke Lok Sabha arhajar khat sao bat arhajar khat kendai. Kublesibun perlok baro ngin si kendo hakawai pat ke video. Sengau baban share, like, subscribe. Bat banyon ya ke bell icon. Kenang bapin omdo ikiwai pat ke updates.